Ovih dana slike poplava u centralnoj i zapadnoj Srbiji glavna su tema u gotovo svim medijima. Upravo zbog toga pojedini sugrađani strahuju da bi slična situacija mogla da se dogodi i u našoj opštini. Međutim, u preduzeću koje gazduje našim priobaljem negiraju mogućnost poplave bilo kakve razmere, pre svega zbog efikasne mreže kanala u ovom delu zemlje. Znate šta, na našim terenima nasipi su sigurni na ovim većim rekama, tako da nema šanse. Izdržavali smo i mnogo veći udar vode. Kanalske mreže, ona je dobro kanalisala i ona baš dobro usmerava tok vode u veće reke, tako da i na njivama nema mnogo poplava i izlivene vode. Meteorolozi najavljuju predstojeće kišovite dane, no ni to neće bitnije uticati na vodostaj pre svih reke Kolubare. Pa mislim da Kolubara je reka kratkog toka. Znači ona brzo se slije, u nju velike su vode, brzo se sliju, tako da ona protutnji, što se kaže, brzo, za kratko vreme. I od nje nema opasnosti, imamo okolo nasipe urađene i tako da neće sigurno doći do nekih izlivanja i poplava.